Kwaba ediba Emadek TV so and areho asem ba kwa yate ewo Emadek TV so sisi e na yede ebrel yasema etwegu ewo oman Ghana mu a obi bia eka ho asem na areho yi pa na ni nyina ne se oba Ghana mu yesi ya one of the most popular Ghanaian actor watwasini achi a ye friend say Kofi Laing Kofi Laing dodo na e friend say Kohwe nokronya mianim ene yeda ya anti asem de yesi papa no ewu na asem we obi odi nkan de asem we beto abontene eye ne baba ya friend Comfort Lane ono ena oba abontene ebeka se ne papa ewu Kohwe eye obi a wotwa Ghanasini achi na emse dabre asemi esi woni fie a ewo Accra ewo bosumi ni da etoso dunsia 16 September ena asasem no esi ye Thursday na Kohwe enya mfie anase wanya mfie 75 years na chese papa no wanyini yi pa enya asem ketwa eba no Ghana sinitwamu a wagidini yi ewom bibiri chese sini de otwa bibiri ewo man Ghana mu yi pa anso eneme no wokase papa yi enka atiasefo hu biemu a wawu afri asasi so na asemi ya esanse ba na obi a na nka ojeje Ghana fo bibiri na ani ewo sinitwamu na nka papa yi edi mu akotene nanso ene se wo hwe Ghana sini na se okohu papa ya let say eyisini bi a eye dada na se etwem kọ esanse papa no entias bi mu a obetumi etwa sini bi ba na se na se Ghana mpanyimfo a etwa sini no emse kaim se bibiri na efrim kakra esanse enche bia na ebe katari efrim na enenso yate se Kohwe nso enti asibiem yeyi nyame emfa ne kra ensi yamane dem ne fadue ene abusuafo nyina omahye na nyame enhye wo mo de sanse ya enye easy se wonu obi betna for so many years 75 years na dakro beda obesore na nipa no eni hobi yema obi bia hyeden yeguso ede Emadek TV enkomo kakra ede brem monko so na mo hwe Emadek TV yedamase